Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsi teenya walitti deebine ta'a lammaffaadha jechuudha. Irraa murree halee teenya gartee walitti deebina. Araan tana asirraa hafna. Baa nuun taa yaa nuun yaa taa nuun taa nuun jiim haa khwaa haa taa gidee nu arraba irra jeneraal arraba kana akkanas qabneeti taa khwaa baa jiim taa haa taa yaa jiim baa khwaa taa haa. Qubeen akkanaatu yoo wal bira jiraate isin lama maraan tun yoo lama gubbaa qabaatte taa jedhamti, yoommoo hin qabaatin haa jedhamti. Haa guddaa baataa yaa haa taa haa. Aan kunis afaan akkana ol jechuun haa dubbafama yoo qubee hin qabaatin. Nuun taa amma kun afaan bana hareefu sana afaan cufa amma kun qabxii qaba taa jedhama. Haan gosa kanatti ni jira. Yaa haa baa haa alif baa haa miim. Amma inni kuni gurraacha ol dhaabbatu kun alif jeniin. Baa haa alif jeniin. Baa haa alif. Daal vaal jiim daal khaa zaal raa zaa jiim raa khaa zaa raa zaa yaa raa. Raan akkanattis ni jira. Taa zaa siin shiin laam sood dood doo voo sood baa boo alif. Asitti bood alif jeniin. Bood alif voo alif ayn غين همزة عين ذا غين راء صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم حاميم لام تاميم تا. درسي سدفار دامنا يربيه برو ولين الديبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.